Hadian bagi nongelam ke VPP kilawan Yashim Benta haga jingelang jangka komiti halor ke roster bagi reservation policy. General Secretary ke VPP Dr. Ricky Sengkon ulapan menapat bau Presiden ke VPP uba Ardan Mela basayo moj baun beteng ya ke jing syak tengan jong tak haduk bagi sorkar jela kalpen mi ya ke notification bagi latung ya ke expert committee ban penbek temai ya ke reservation policy. Ulang bahagia jingelang jangka komiti jangka sorkar baru kela menjurlang baka komiti kan pak daga jing thok syaka sorkar jela bantung ya ke expert committee ke bandon giru syampang bat giru start an. Ulang bakat ba ompat penmi ya ke notification uba Ardan bersayomot undang beteng bet ya ke jing syak tengan. Sini governmenta nasnowan yatro epi bahagian kecil keren kecil tai gabun nasnowan pada Islam ban ada teru nama kibar syukun kibar keren telan dapat dari Indonesia kerana kalian kami yang sorkar pan review ya reservation policy kono banyak kunta yang berdongkang pandatun dekat expert committee akan review ya kami ke reservation policy pada semua ya tu epi dekat smokler kalau siem ya kawai Bagada ramai kalam baron syarasaka bantum da ke expert committee ban review ya ke reservation policy. Saya siap kas kami ke committee kapunya tunjuk tentang agar committee kalasian jaga kawal baron ya sorka bahkan turun da ke expert committee kapan mungkin kami nanti ban review yang ke reservation policy. Pakat tahi kerja jinjat kami. Ini kerja perubahan terus mutlak. Kawain dan kenai penikis ini. Sultanat apa kata ada komiti, kepada sorkar kantung, kepada syemi karai, ban Thor syaka sorkar ban thau ya kata expert committee ban review ya kata ke reservation policy. Ini lah jangan ingin pakai ban hol. Ini lah tambang yang pakai ban hol. Sedang kemarin kata kau, nalanya kesan kumon aram jangka ni ke parti. Kumbang lakaran syai. Lembang iyo daga jingtho kabasyai. Pada sorkar kan constitute yagani expert committee to review yagani reservation policy ngano paksange yagani sesat. Kesong hagani sorkar lalaga tua Bagaimana ke program ke agitation di kan kot no kini ban pesat ban penpoi hangi ya kan notification. Desa halu kata kapor. Kerana kalian kerja ke parti, yang sekolah, yang seripai sih yang dari jenjang.